I evo nas u novoj epizodi, ali nažalost nije potrajalo s Arsenalom. Nismo mogli nastaviti s njim. Uzimamo drugi tim, serija, a to je izgleda Milan. Nisam očekivao da će ovako brzo završiti, ali to bi bilo to. Zar mi nismo... Koje smo mjesto završili? Nije ni bitno. Evo već ponuda koju ćemo prihvatiti. Dobro. Ovo je ovo. Vidimo se pa kod kraja epizode. Da. Ok, nastavljamo tamo gdje smo stali, ali stali smo posle jedne utakmice. Wow. Ništa. U ovoj epizodi ćemo se prosto upoznati s timom taktike. Sada, ovo neće biti formacija, nego da ja pronađem. Ne. Da, ovo je to. Maxes. Ne. Honda, šta će ovaj liko? Šta će mi ovaj ovdje igrač? Treba Montolivo mjesto Bonaventure, a ne, i Diong mjesto Kučke. Ne, moram da vidimo neku malo drugačiju formaciju. Čekaj malo. Honda treba tu da igra. Mexes, gdje on igra u napadu. Ne znam Mexes, nemam pojma. Abate, da, ovo je back, ne. Treba nam neka formacija, ne. Nešto će ovo tražiti dok ne nađem baš. Možda zanimljivo, ali mislim da ne bi to bilo to. Čekajte. Ovo je slična koju sam ja imao, ali mislim da je ova ovdje 4 napadača. Ovdje. 3. Da, to je to. Evo ga. Ovo je prva, nije prva nego startna postava će ovo da nam bude. Ok, koliko ovaj Romagnoli, tu je Zapata. Dobro. Da. To je ta formacija, znači evo 4-3-1-2. Idemo ovako. Da, ovako ćemo. Ovo i ja mislim 82. Mislim da sam jedan video tog... Ne, idemo ovako. Evropa, Engleska Premier Liga, na Watford i da skoro, ne. Gde je taj fudbaler? Onda moram otići da Engleska Championship. Ne znam da li je kod njih. Trebalo je da je taj igrač ovdje kod njih, ali sam vidim gdje je taj tim. Evo ga. Pozajmljeni. Da, transferi. Lista pozajm. Mislio sam da je tu jedan... nije ni bitno više. Gdje je ovaj... Nije bitno. Evo, vidim da imam prosto nešto... Čukarički. Zanimljivo. To je srpski tim, ako neko ne zna, ako neko gleda van Srbije. Nema veze, sada idemo na raspored. Ovo ću ja sada brzo završiti ove utakmice, ali prva zvanična epizoda to će biti Karpi, Bologna i Roma. Imat
ćemo kao neke postavke, na primjer, u timu. Nećemo, na primjer, dovoditi. Nećemo pokušati da dovedemo, ako budemo imali uspješnu sezonu, neke nevjerovatne igrače. Ne, zapravo neće biti pravila. Nemam pojem zašto sam to rekao. Taktike. I da postavimo drugi tim, da spremimo. Drugi tim će izgledati ovako. Kučka. Ili Kucka. De Jong. Antonelli će menjati trenutnog beka. Antonelli. Kako je? Antonelli ima ocenu 88, ok. Antonelli. Poli Abatea. Da, Niang Balotelli. Imamo sad još napadača. Malo da stavimo neki normalne, neki od boljih. Dovešćemo jednog, da to ćemo, čekaj malo, ovaj izgleda Bertolaci. Joj, Bertolaci, to je i ovaj Boateng, naravno ne pravi. Da, Abijati, zapravo on neće ni igrati, da. Nexesa će on menjati, a Baka će uvek igrati u prvom i drugom timu. Vidjet ćemo njemu da napravimo zamjenu, ali za sada, čekaj malo, ne može, nije napadač. Ali za sada on mora igrati ovamo. A da, nisam zamenio Romagnolija i Zapatu. Njih će Mexes i ovaj... I da, tu je i Balotelli, eto, mesto Baki. To nam je, evo, kako izgleda naš drugi tim. A ovo je onaj prvi. Ako se ovi zapravo umore, imamo spreman drugi tim. A sada vratimo sve na prvi nazad. Ok, ovako. Bate, Jong, Antonelli, Baka. To, Kučka. Ne, Montolivo je treba igra. Da, nismo Montoliva zamenili. Nema veze, samo da mi vratimo nazad. Ok, slučajno sam ga izvukao iz tima. Čekaj, gdje je sada? Igrali su Baka, Menez, Antonelli, Young. Ovo je dobar za baš Bertolaci. A njega ćemo, Antonellija na klupu. Bertolaci, on će sigurno igrati u drugom timu. Ok, i da evo, pa može Balotelli eto da igra prvi tim, a Bertolaci će igrati na toj poziciji gdje treba da igra gdje treba da igra ovaj Balotelli. Nemam pojma što sam sada ni rekao, ali jednom kad sam igrao, Čerči je bio na pozajmici ovdje kod Milana. Uglavnom, to je bilo to što se tiče ovog videa, vidimo se sljedećima. Ćao! Wow, 8 minuta. Ćao!